nyuma y'ibyemezo byo kwamagana ubutegetsi bwa M23 bugenzura ibice binini byo muri Kivu y'Epfo n'iya ruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu munsi umutwe n'ihuriro rya AFC M23 noneho barimo guhangana na raporo zivuga ko abarwanyi ba M23 ngo bishe abaturage 3,000 mu gihe bafataga umujyi wa Goma. Ku rundi ruhande, mu mujyi wa Goma haravugwa Joseph Kabila, nawe uri mu bikorwa bitandukanye kuva yahagera ku wa mbere w'iki cyumweru. Nyuma yo guhura n'abayobozi b'amadini ku wa kane ku itariki ya 29 y'ukwa gatanu, Perezida Joseph Kabila yongeye kwakira abatware b'imiryango gakondo bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 30. Ibiganiro byabo byabereye mu rugo rwa Kabila ruri ahitwa Kinyogote i Goma, aho yanagiranye ibiganiro byihariye n'abayobozi b'ihuriro rya AFC M23 nk'uko byagaragaye mu mashusho yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga. Ibi biganiro yagiranye n'aba bose byibanze ku bibazo bikomeye byugarije intara za Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ndetse n'igihugu muri rusange, hamwe n'inzira zishoboka zatuma haboneka amahoro arambye n'ubumwe bw'igihugu. Kuba Joseph Kabila ari Goma bishyize ku gitutu gikomeye leta ya Kinshasa, ku buryo abategetsi bagaragaza igihunga no guterwa ubwoba no kuba Kabila na M23 baba bari mu bufatanye bukomeye, ndetse abanyapolitike batandukanye barimo kugaragaza uko batekereza igikorwa cyo kuza Goma kwa General Major Joseph Kabila Kabange. Ubu kuza kwa Kabila no kubashyigikiwe n'igice kimwe cy'abanyapolitike byamaze no guhuzwa n'ibirego bya Minisitiri w'Ubutabera bwana Constant Mutamba urimo kuregwa ibyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwihuza kwa M23 na Joseph Kabila byaba ari igitekerezo cyiza cyangwa byaba ari ikosa rikomeye kuri buri ruhande muri izi? Reka tubivugeho. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaze gutangaza ko abantu 874 aribo bapfuye ubwo uyu mutwe wa M23 wari mu rugamba rwo gufata umujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Iri huriro ryatangaje aya makuru kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatanu, ubwo ryamurikaga raporo y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu bice rigenzura, raporo ivuguruza ibyatangajwe na leta ya Kongo ndetse n'imiryango irimo Amnesty International na Human Rights Watch. Umwe mu banyamabanga ba AFC M23 yitwa Delion Kimbulungu yasobanuye ko kuva ku itariki ya 2 kugera ku ya 13 y'ukwa kabiri iri huriro ryabonye mu mujyi wa Goma imirambo y'aba bantu, nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo yemezaga ko hapfuye abarenga 3,000. Kimbulungu ati biragaragara ko umubare w'abantu 3,000 watangajwe na leta ya Kinshasa wahimbwe. Mu gitondo cyo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere, ubwo muri uyu mujyi habaga urugamba rukomeye, ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwijwe amashusho agaragaza gereza ya Munzenze iherereye i Goma irimo gushya, imfungwa zitoroka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bw'abantu ryavuze ko abagore 165 bishwe n'inkongi y'umuriro yafashe gereza, kandi ko bose bafashwe ku ngufu n'abafungwa batorotse. Umuvugizi w'iri shami yitwa Sef Mangango yemeje ko iyi mibare yatanzwe n'urwego rw'ubutabera rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ntabwo twigenzuriye raporo y'ubutabera ariko dutekereza ko yizewe. Kimbulungu yagaragaje ko nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abakorana nayo bashinje AFC M23 uruhare mu itoroka ry'imfungwa muri gereza ya Munzenze ndetse n'urupfu rw'aba bagore, ibi byago ngo byabaye mbere yuko abarwanyi ba M23 bahagera. Yemeza ko byabaye mu gitondo cyo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere kuri gereza ya Munzenze mbere yuko M23 igeraho hantu. Raporo ya AFC M23 ikubiyemo ibimenyetso ndetse n'ubuhamya. Igaragaza kandi uko uburenganzira bwa muntu buhagaze mu mujyi wa Bukavu kuva ubwo M23 yatangiraga kugenzura mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Umutwe wa AFC M23 wasohoye raporo ushaka kuvuguruza bimwe mu birego warezwe mu mezi ashize, birimo impfu z'abantu benshi mu mujyi wa Goma n'ubwicanyi ku bana mu mujyi wa Bukavu mu gihe cy'ifatwa cy'iyi mijyi y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uruhande rwa leta ya Kinshasa rwavuze ko mu mirwano yagejeje M23 ku ifatwa rya Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere ngo hapfuye abantu bagera ku 3,000 biganjemo abasivili. Mu kwerekana raporo yabo kuri uyu wa gatanu, Delion Kimbulungu umunyamabanga wa AFC M23
yavuze ko nyuma y'ubushakashatsi bakoze basanze muri iyo mirwano ya Goma harapfuye abantu 874 bose bagizwe na Wazalendo, FARDC na FDLR. Mu gusubiza ibibazo by'abanyamakuru, Bertrand Bisimwa wungirije umukuru wa AFC M23 we yavuze ko abo bapfuye muri iyi mirwano y'Igoma 90% ari abarwanyi bo ku mpande zombi zarwanaga harimo n'aba M23. Kimbulungu asoma ibikubiye muri iyo raporo yavuze ko ari raporo itanga ibisobanuro birambuye n'amakuru y'ukuri ku bindi birego yita ibihimbano byarezwe umutwe wa AFC M23. Ibyo birimo inkongi y'umuriro yishe imfungwa muri gereza ya Munzenze, gushyira abantu bakuru n'abana muri uyu mutwe ku ngufu, gufunga ku ngufu inkambi z'impunzi zari Goma no mu nkengero zayo, ubwicanyi ku bana mu mujyi wa Bukavu, ubusahuzi n'ibindi. Bimwe muri ibi birego byagiye bigarukwaho muri raporo z'imiryango iharanira uburenganzira bw'abantu nka Human Rights Watch na Amnesty International. Delion Kimbulungu yavuze ko byinshi muri ibi birego mu byahimbwaga na leta ya Kongo igamije guhisura mbi AFC M23, by'umwihariko ibyabereye muri gereza ya Munzenze byagarutsweho muri iyi raporo. Nk'uko BBC ibivuga, ngo mu gitondo cyo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere ubwo M23 yari yasatiriye umujyi wa Goma, kuri gereza y'uyu mujyi izwi nka Munzenze havuzwe gutoroka kw'abanyururu benshi, inkongi ikomeye y'umuriro ndetse n'impfu za bamwe mu bafungwa ahafungirwaga abagore, hanavuzwe gufata ku ngufu bamwe muri abo bagore. BBC ngo yamenye ko imfungwa 4,000 z'abagabo zatorotse n'abagore bake. Umwe mu bakozi ba Loni yabwiye BBC ko mu nkongi y'umuriro yabaye ku gice gifungirwamo abagore hapfuye 132 n'abana 25 bahiye kugeza bapfuye. Uruhande rwa leta ya Kongo rwavuze ko umutwe wa M23 wagize uruhare muri ibyo byose rwise amahano kuri gereza ya Munzenze. Muri raporo yabo yo kuri uyu wa gatanu, Kimbulungu yavuze ko ibyabaye kuri gereza ya Munzenze byabaye mu gitondo mu gihe M23 yahageze nimugoroba. Yavuze ko mu iperereza ryabo basanze gutoroka gereza byaratangiye mu minsi mike mbere y'uko M23 ihagera. Ati muri iyo minsi abacunga gereza bari barashyizeho ikiguzi cy'amafaranga ku mfungwa ishaka kurekurwa. Ati kuri uwo munsi abafungwa b'abakene batari bafite ubushobozi nibo bateje inkongi y'umuriro kugira ngo nabo bashobore gutoroka. Ati umuriro wakwiriye mu gice abacunga gereza bari bahunze bagisize, ibyumba rusange bimwe babifunze nko mu gice cy'abagore, ibyatumye bamwe bapfana n'abana babo. M23 ivuga ko itabashije kumenya umubare nyawo w'abapfiriye muri iyo gereza ya Munzenze. BBC ntabwo yashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibivugwa na M23. Iyi raporo ya AFC M23 ihakana ibirego byo gucyura ku ngufu impunzi ibihumbi zari mu nkambi zitandukanye mu nkengero z'umujyi wa Goma, bakavuga ko izo mpunzi zatashye ku bushake bwazo. Imiryango mpuzamahanga ifasha itandukanye yatangaje ko izo nkambi zafunzwe na M23 ku ngufu, abari bazirimo bakirukanwa bagakwira imishwaro, abandi bikaba ngombwa ko basubira aho bahunze. Kimbulungu yavuze ko izo nkambi zimwe zarimo ibirindiro by'ingabo za leta n'imitwe ikorana nazo, kandi zakorerwagamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bateguye, ubucuruzi bitemewe, uburaya n'ibindi. Ashinja imiryango ifasha kungukira mu kuba izo mpunzi zari ziri aho ngaho. Ati impunzi ubwazo nizo zahisemo gusubira iwabo ku bushake. Nyuma yo gutaha kwazo abari bitwaje intwaro bari mu nkambi barabuze. Raporo ya M23 isohotse nyuma yuko kuwa mbere umuryango wa Amnesty International wasohoye raporo ivuga ko uyu mutwe wishe kandi wakoze iyicarubozo, wafunze abantu binyuranyije n'amategeko, kandi warigishije abafunzwe mu bigo bafungiramo Igoma ni Bukavu. Mu itangazo, M23 yavuze ko iyo raporo ya Amnesty International igamije gusebya uduce bafashe turimo amahoro n'umutekano, inenga ko ari raporo zikorerwa kure n'abantu batageza aho ibyo bavuga bibera. Uyu munsi M23 irimo irakora ibikorwa bigamije guhangana n'abangiza isura yayo, ariko icyarimwe irakomeza gushaka abafatanyabikorwa bizewe, by'umwihariko abanyapolitike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi haravugwa Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2001 kugera mu 2019,
ubu ngubu uri Goma, umujyi ugenzurwa na M23. Bwana Kabila akigera i Goma, kimwe mu bikorwa bya mbere yakoze yaganiriye n'abahagarariye amadini n'amatorero ku wa 4 ku itariki ya 29 y'ukwa gatanu. Nuko byemejwe n'umuvugizi w'ihuriro AFC M23 Lawrence Kanyuka, ni ibiganiro byabereye mu gace kitwa Kinyogote. Kinyogote ni agace kari mu birometero bigera ku 10 uvuye mu mujyi wa Goma, kari mu rugo rwa Kabila. Ihuriro AFC M23 ku itariki ya 26 y'ukwa gatanu byatangaje ko Kabila yageze mu mujyi wa Goma. Hari hashize iminsi 3 ateguje abanyekongo ko azagira uruzinduko. Kuva yagera i Goma, yagize gahunda zitandukanye zirimo ibiganiro n'abayobozi ba AFC M23 ndetse n'abandi bashaka gutanga umusanzu mu kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Kuva Joseph Kabila yagera i Goma, ntiyashobora gushira igice cy'umunsi ibinyamakuru byo muri iki gihugu n'ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga bitamuvuzeho. Bavuga amakuru mashya ya gahunda ze muri uyu mujyi, bagakora ubusesenguzi ku ruzinduko rwe, bakavuga ku ngaruka zarwo n'icyo abanyapolitike bamuvugaho. Byose bigaragara mu miyoboro itandukanye y'ibinyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga z'abanyekongo. Abanyapolitike kuva ku bari mu butegetsi bw'igihugu kugera ku batagira amashyaka babarizwamo, bakomeje kugaragaza ibitekerezo bitandukanye kuri Kabila wakiriwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Umutwe bari basanzwe ari abanzi kubera ko mu 2013 yarawurashe ndetse urasenyuka burundu. Nubwo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe ishinja Kabila kuba mu buyobozi bwa AFC M23, mu kwa gatatu yabwiye itangazamakuru ko ibirego bidafite ishingiro, kwiyaza kuba ari muri iri huriro w'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yari kuba yarafashe indi ntera. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya, yavuze ko uruzinduko rwa Kabila i Goma rugaragaza ko abanyekongo bakwiye kwitegura intambara kubera ko ngo uyu munyapolitike nta musanzu ashobora gutanga mu kugarura amahoro muri iki gihugu. Ati umutwe wa politike we wafashe icyemezo cyo kutitabira amatora mu gihe avuga ko ashaka guhagarika ubutegetsi bw'igitugu. Uzabuhagarika mu buhe buryo? Ati tugomba kubwira abaturage bari i Goma no mu bindi bice byafashwe ko ubutumwa tubageneye ari ukwitegura intambara, ntabwo twabihisha. Lambert Mende yabaye umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kabila, yandikiye uyu munyapolitike ibaruwa ifunguye agaragaza ko yatunguwe no kuba ari mu mujyi ugenzurwa na AFC M23. Ati ukudahura kwa bimwe wavugiye mu ijambo ryawe ku itariki ya 23 y'ukwa gatanu ndetse n'inzira wahisemo byatumye nsesa urumeza, bihabanye n'umurongo washyizweho naso akaba ari nawe wasimbuye ku butegetsi Muzehe Laurent Désiré Kabila. Minisitiri w'ubucuruzi mpuzamahanga wabaye guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ubwo Kabila yari ku butegetsi, Julien Paluku, we yagaragaje ko ashidikanya kuko uyu munyapolitike yajya mu mujyi ugenzurwa na M23 yigeze kurwanya kugeza isenyutse. Paluku yavuze ko niba koko Kabila ari i Goma ngo byaba bishimangira ibyo Perezida Felix Tshisekedi yigeze kuvuga, aturiya mugabo ndamuzi ndetse nzi urugamba yarwanye kugira ngo tugere aha ngaha. Niyo mpamvu nibaza niba ari igicucu cy'umuntu cyangwa se niba ari umuntu nyawe. Niba ari i Goma byaba bihamya ibyo Perezida Tshisekedi yavuze ko ari ubufatanye na M23. Gusa ku rundi ruhande, umusangirangendo wa Kabila, umuyobozi wa AFC M23 wanabaye perezida wa komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku butegetsi bwa Kabila, Corneille Nangaa, we yavuze ko kuba uyu munyapolitike yarasuye i Goma ngo nta mahitamo meza kubera ko yari amaze igihe kinini mu buhungiro. Ku mugoroba kuri uyu wa gatanu, uyu Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa n'abandi bayobozi bakuru ba AFC M23 bagiranye ibiganiro na Joseph Kabila. Mu kuvuga kuri Kabila, Corneille Nangaa yaragize ati gutaha k'uyu munyapolitiki ukomeye kwakiriwe neza, yagize amahitamo meza aho kuguma mu buhungiro yahatiwe kujyamo. Joseph Kabila Kabange ahawe ikaze i Goma, igice cyonyine cy'igihugu kidafatirwamo ibyemezo bigamije inyungu bwite, gufunga ku mpamvu za politike, igihano cy'urupfu, ivanguramoko n'imvugo z'urwango. Kuri iyo ngingo kandi, abayoboke b'ishyaka PPRD rya Kabila Joseph baba mu mahanga nabo bashinye icyemezo uyu muyobozi wabo yafashe, bagaragaza ko ari ikimenyetso cy'ubudaheranwa bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati kuri we nk'abandi banyekongo bose
afite uburenganzira bwo kujya hashaka ku butaka bw'igihugu nk'uko byemezwa n'ingingo ya 30 y'itegeko nshinga. Aba banyekongo bayobowe na Sandra Nkulu Kyungu baboneyeho guhamagarira bagenzi babo ndetse n'abanyapolitike guhuza imbaraga bakarwanya ubutegetsi bw'igitugu bukorera Kinshasa. Niko yavuze. Ntacyo Kabila aratangaza kuva yagera i Goma, gusa abantu baba hafi ye bemeza ko ari mu biganiro n'abanyekongo mbere y'uko agira icyo avuga. Ubwo yagezaga ijambo ku baturage ku itariki ya 23 y'ukwa gatanu, yasobanuye ko mu byo yifuza harimo ko intambara yo mu burasirazuba bw'igihugu yahagarara. Mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yaratangiye kumukurikiranaho ibyaha birimo ubugambanyi, ibisanisha n'uruzinduko byavuzwe ko yagiriye i Goma ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa kane, Kabila yavuze ko umunyekongo adakwiye kuzira ko yaganiriye na bagenzi be bahuje ubwene igihugu. Ku rundi ruhande, i Kinshasa ibya Kabila uri i Goma byaciye igikuba kugeza n'aho abarinda Perezida Tshisekedi nabo batanze ubutumwa bw'uko biteguye kurwanya Kabila. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirinda Perezida Tshisekedi barahiriye kurwanya Joseph Kabila wayoboye iki gihugu. Umuyobozi wabo ni General Major Ephraim Kabi Kiriza. Mu nama yagiranye n'abasirikare bo muri uyu mutwe mu kigo cya gisirikare cyitiriwe Colonel Chachi i Kinshasa ku itariki ya 28 y'ukwa gatanu, yavuze ko Kabila yasize abasirikare bafitiwe ibirarane by'imishahara. Tshisekedi ageze ku butegetsi icyo kibazo ngo aragikemura. General Major Kabi yavuze kandi ko nubwo mu mbwirwaruhame Kabila yagejeje ku banyekongo ku itariki ya 23 yanenze imiyoborere y'igisirikare kiriho ubu, ariko ngo ntabwo yigeze cyubaka, kandi byo kuba yarayoboye intambara nabyo ngo ni ikinyoma. Ati Kabila yavuze ko yatuyoboye ku rugamba, ariko se ni uruhe rugamba? Ati ntabwo yifatanyije n'igisirikare mu kababaro no mu gihe twari mu kiriyo mu gihe yari akiri ku butegetsi. Ati nta nubwo yanageze kuri Kanchachi. Ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatanu, ihuriro AFC M23 byavuze ko Kabila ari i Goma. Abantu ba hafi ye bahamije ko ari mu biganiro n'abashaka gutanga umusanzu mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, ariko abo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abari mu butegetsi bakavuga ko ari mu biganiro n'abantu asanzwe ayobora aribo AFC M23 kubera ko ari mu bayobozi bayo. General Major Kabi yasobanuye ko abasirikare ngo bativanga muri politike, ariko nihagira ugerageza kwinjira mu mbago zabo ngo bazamurwanya kinyamwuga kubera ko badashobora kwihanganira umuntu ugambanira igihugu. Ati ntabwo twivanga mu bya politike, ariko uzagerageza kwinjira mu mbago zacu rwose azabona ibibazo. Ati ntimukagambanire Kongo, igihembo cyo kugambana ni urupfu kubera ko igihugu cyacu ntikibabarira umugambanyi. Uyu musirikare yarahiriye kurinda Tshisekedi kugeza arangije imirimo yo kuyobora Kongo. Ati hame ryacu no kurinda perezida wacu, bisobanuye ko twiteguye kumupfira cyangwa gupfira igihugu. Ati ni inshingano zacu. General Major Kabi yasabye abasirikare gukaza imyitozo bakitegura guhangana n'igishobora guhungabanya umutekano wa Tshisekedi n'igihugu muri rusange. Kuba i Goma kwa Kabila no gukekwaho kwifatanya na M23 birasa n'ibyaciyemo ibice abanyapolitike batandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'ubu Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba yambuwe ubudahangarwa kugira ngo atangire gukurikiranwaho icyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari yari yateganyirijwe umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamwambuye ubudahangarwa kugira ngo ashobore gukurikiranwa nta mbogamizi. Ni icyemezo cyafashwe ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatanu nyuma yo kwakira raporo ya komisiyo yihariye yari ishinzwe gusuzuma ugusaba k'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza ni Firmin Muvonde ushaka gukurikirana Minisitiri Mutamba. Muri iyo raporo iyo komisiyo yaragize iti ibyaha Minisitiri w'Ubutabera aregwa biraremereye hashingiwe ku itegeko rya Kongo, kandi inkurikizi zijyanye n'amategeko zigomba kubaho, ukekwa agahabwa umwanya wo kwiregura. Iyi komisiyo yagaragaje ko ubwo Minisitiri Mutamba yageraga imbere yayo yemeye ko habaye ikosa miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe muri uyu mushinga ziyoberezwa kuri konti y'ikigo cya Baringa, aboneraho gusaba imbabazi. Bwana Mutamba kandi yabwiye iyi komisiyo ko ubwo yajyaga muri Minisiteri y'Ubutabera yagiranye amakimbirane n'abayobozi batandukanye barimo Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluka ndetse n'abo mu rwego rw'ubutabera barimo umushinjacyaha Mvonde, bamuziza ko yahagurukiye abafite imikorere mibi irimo kunyereza umutungo w'igihugu. Nyuma yo kumva iyi raporo,
perezida w'inteko Kamere Vital yatangije itora rusange. Abadepite bose bitabiriye bazamuye ibiganza bashimangira ko Minisitiri Mutamba agomba gukurikiranwa n'ubutabera. Ku itariki ya 26 Minisitiri Mutamba yavuze ko kuva mu mwaka ushize umushinjacyaha Mvonde ngo arimo gukorwaho iperereza ku nzu ifite agaciro k'ibihumbi 900 by'amayero yaguze mu Bubiligi, bityo ko nta bubasha afite bwo kumukurikirana. Uwo munsi Bwana Mutamba yarahiye ko atazigera yitaba umushinjacyaha Mvonde, ateguza kandi ko bazahangana kugera mutsinze. Ati Imana y'abakurambere banjye ikomeye kurusha yabo. Minisitiri Mutamba yanashinje uyu mushinjacyaha Mvonde kuba ari umwe mu bashyigikiye Kabila. Yaragize ati mumubwire ko yahoze mu itsinda ry'abashyigikiye Kabila by'aba mafia. Yashatse kunsebya no kumparabika. Aha niho iki kibazo gihurizwa na Kabila urigoma. Nta muntu n'umwe uzi impamvu Kabila Joseph yahisemo iki gihe aho hari ibiganiro hagati ya M23 na leta ya Kongo ndetse na leta ya Kongo na leta y'u Rwanda. Ibiganiro bigamije amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, agahitamo iki gihe akaba ari bwajya mu burasirazuba bwa Kongo mu gice kigenzurwa n'inyeshyamba za M23.